Assalamu alaikum. Efirde zaman noyabrның 29-ы Qırım işğalindən 1371 күні студияда мен Алима Алиева çalışam. İşğal etilgen Qırımda Qurultayının teftiş komissiya reisi Ali Ozенбашның babası Asanağa 92 yaşında olup geçindi. Bu haberini meclis reisi Rifat Çubarov bildirdi. Cenazesi bugün 29 noyabr saat 14'te Abdal mezarlığında kılınacak. Ukrayna'nın Qırım meselesi boyunca esas kanundaki denişme işleri sonuna keldi. Bunu meclis reisi Rifat Çubarov bildirdi. Onun aytkanına göre bu yılın sonunda iş takımının tarafından Ukrayna'nın esas kanunun 10. bölümündeki denişmeler ve koşulgan ilaveler teslim edilecek. Bu denişmeler Qırım territorial muhtariyeti yerinde. Qırım Tatarlarının milli muhtariyetini temin edecektir. Bundan da gayrı şu denişmelerde Qırımda yaşayan başka milletlerinin yakalarına da göz огуня ала. Ми напередодні дуже багатьох практичних рішень щодо Криму, починаючи від його повернення, подальшого облаштування, удосконалення правового статусу Криму. Ми вже на виході цілісного тексту тих змін і доповнень, які будуть пропоновані найближчий час Конституційної комісії щодо розділу 10 Конституції Криму. Qırım musulmanları Rusya tarafından da çok sıkıntılarına dayanmak gerekler. Bunu Arbi jurnalisti Orhan Cemal maxsus ATR telekanalına bildirdi. O dünya boyunca musulmanlarının problemalarını açıklay. Yazda jurnalist Myanma'da bulunup Rakhine musulmanlarının kütlevi öldürüğünün sebebini öğrendi. Orhan Cemal'ın bildirgeniye göre Kırım'da Kırım Tatarlarının genosidi onların birlik ve serbestlik boyunca kurashlerini için başlandı. Когда кто-то говорит, да, мы вообще здесь коренные, для русских это очень неприятно. То есть, это пришельцы, которые считают, что они вправе здесь быть главными, а тут кто-то говорит, что у нас есть какие-то основания. Это придется терпеть долго, и бороться с этим придется долго. Kerech köpürünün kuruluvu Ukrayna nakliyatının ve halkara bazarlarının bağını joya. Bunu Ukrayna'daki Amerika Koşma Ştatlarının elçisi Maria Yovanich Ukrayna'da deniz tehlikesizlik boyunca konferensiyada bildirdi. Bundan da gayrı o Kırım işgal etilgen son Ukrayna 70% öz Arbi deniz flotunu joydu. Maria Yovanovich Rusya bugünkü günge kadar Ukrayna'nın gaz yakıtını kullanmağa devam etkenini bildirdi. These ports are key gateways for Ukrainian coal, steel, and grain. Українські порти на Азовському морі є важливими воротами для транспортування українського вугілля, металу і зерна. Найгірший шлях для вирішення питання територіальної цілісності – це застосування військових дій. Міжнародна крадіжка триває. Росія захопила 2 українські газові платформи, які надалі функціонували у виключно українській економічній зоні. Таким чином, крадіжка українського газу триває. Vladimir Balukhan'ın advokatları ona karşı çıkarılgan mahkeme kararını bugün deniştirmege tırışacaklar. Malum olğanı kebe mahkeme oturışı bugün Akmejit şehrinde geçecek. Akşehir rayonun mahkemesi geçken hafta Balukhan'ın müddet vaxtını uzunlattı. Vladimir Balukhan'ın geçken sene FSB xadimleri yaxalap silahlarını saklağanında qabatladılar. Yazda ise ona 3,5 yıl müddet vaxtı kebe karar alındı. İstisnaf şikayet arizası bakılğanı son Balukhan'a çıkarılgan karar deniştirildi. İşini gayrdan bakmağa karar alındı. Ama işgalciler Balukhan'ın SIZO'dan yibermege istemeler.
Бүгін Минск шәрінде запретілген Донецк ве Луганск вилаятлерінің Украин алымабыслеріні азат етілігі күні белгіленілежек. Анда үш тарафлы контакт тақымының нефбеттегі топлашы олып кечежек. Бұны контакт тақымының Украина векілі юхары Рада рейсінің бірінші муавины Ирина Геращенко білдірді. 14 айдан зияде мабыслер ауышып япалмай. Донецк ве Луганск вилаятлерінде 162 Украин мабыслері бұлынмақта. Ишғалжелерінен кечірілген аңлашмадан son 87 asker azat etilmesi kararı alındı. Ukrayna o taraftan 305 insan azat edecektir. Ми повинні запропонувати той формат, який дозволяв би контролювати процес з двох боків. В першу чергу задіяти більш потужні сили нормандського формату і США. Це якраз рівень мінімум Міністерства закордонних справ, а то ще перших осіб цієї держави. Це якраз би визначило якраз пріоритети. І з іншого боку, більш жорсткий формат – це затримання тих керівників і лідерів спецслужб Росії, які знаходяться на нашій території, але контрольовані, так сказати, бойовиками. Русияға қаршы санкцияларны Донбастаки олып кечкен вазиеттен ғайры Қырым ешғалі бойынша қабелештірмей керек. Бұны Андрей Парубий парламент ассамблеяның Қараденіз иқтисади иждешлік бойынша топлашуында білдірді. Украина юқары шурасының башы Русия дегер девлетлерінің сынырларыны үрмет етсін деп, она қаршы санкцияларны қабелештірмеге чағыра. І ми усі спільно повинні дати адекватну відповідь на подібні дії країни-агресора. Ми вдячні міжнародному співтовариству за всебічну підтримку і вважаємо, що санкції проти агресора повинні тривати і посилюватись аж до повного відновлення територіальної цілісності України у відповідності до норм міжнародного права. Америка Бірлескен Девлетлері Украина мұстақылығы ве территориал бірдемлігінден ғайры башқа шартларынан да қабыл етмейжек. Бөле теклефні девлет спикері Рекс Тиллерсон білдірді. Ве Русия жәңкі тоқтатмақ үшін кереклі тедбірлеріні башлажағыны ишанч білдірді. Ақсалда Тиллерсон Русияге қаршы санкциялар да серт олажағыны білдірді. Врегулювання війни в Україні, яке не забезпечить її повний суверенітет і територіальну цілісність, є неприйнятним. Тим паче, що Росія продовжує агресивну поведінку по відношенню і до інших своїх сусідів у регіоні, втручається у виборчий процес і просуває недемократичні ідеали. Стоп современному рабству бөйлекі бі шайырлар нені желп етіже іші бойынша зараланғандан Хоранта векілері Киев шайырының Соломенск махкеме қаршысында акция кечірділер. Оларның яқалынлар Русия тарафындан афиоджалыққа қабатланалар. Украина махкемеджілері есе оларның меселелеріні огренмеге ашық мәлер. Ақ қорчалайжылар оғранлары бұл меселе инсан тежеретінен бағлайлар. En dereceli şehirlerden birini Katerina tutmakta. 2016 senesi 33 yaşında onun oğlu cemaat nakliyesinde Rusya'da iş boyunca ilan garast geldi. Piyade kuryer olarak vakta şeklinde gibi vazifesidir. O böyle şekil Rusya'ya en azdan teklif etilgen $1000 aylığa kazanmak gitti. Bundan son oğlunun bağ uzuldu. Defalarca Yevgeniya alaka bağlamağa tırıştı. Sonra o Kaluga şehrinin sizosunda bulunganı belli oldu. Oğlunu 7 yıl müddetinin афіончылықта қабатлап апске алдылар. Наші бандюки з російськими бандюками, вони зробили цю схему для того, щоб українську молодь віком від 21 до 36 років, це люди призовного віку, щоб їх посадити в російські тюрми, тобто знищують нашу українську молодь. Geçen sene dekabr ayında Ukraynalı hukuk korçalayıcıları bir Moldova ve 3 Ukrayna vatandaşlarını yakaladılar. Malum olğanı gibi aynı olar cinayet yollarının Ukraynalarını Rusiyaga davet etip çeşit baskılarga uğrattılar. Al hazırda afiyoncular Lukyanovsk sizosunda bulunalar. Yakalanganlarının tuğanları çeşit baskılarının olarını cinayetçilikке mecbur etkenlerine karşı ceza belgilmesini talep eteler. Перебуваючи тут, в Солом'янському суді на заслуханні, вони погрожували відкрито знищити нас, родичів навіть. Якщо 1 грудня
суд не розгляне цю справу по суті, вони можуть бути просто випущені. Hukuk korçulayıcılar agresor devletine karşı Ukrayna hiçbir çare korup olamay. Esas sebep bu insan ticaretinin bağlı Rusya-Avropa konvensiyonu imzalamağanıdır. Bu madde boyunca Ukraynalarını geri qaytarу meselesi bakılmay. Bundan sebep Ukrayna mahkemecileri bu arizalarını bakalmaylar. Чому цього не було зроблено раніше, ми не розуміємо. А натомість протягом усіх цих 4 місяців, більш ніж 4 місяців, суд просто продовжував запобіжний захід для обвинувачених, які знаходяться в СІЗО, і жодних спроб приступити до розгляду справи не здійснив. Resmi malumatlarga göre, alhazırda Rusya'da 300'ge yakın Ukrayna vatandaşı bulunmakta. Şimdilik ise Ukrayna Adliye Nazirligi Ukraynalarga Rusya devletinde çalışmağa yasak eteler. Darina Ivanюtенко, İslam Pinka, Zaman, ATR. Bu ise sonki haberimiz edi. ATR telekanalının yayını devam etti. Bizle olunuz.